hay sa yeeɗo e pays a woni toon duuɓi honɗum e honɗum hay so ɓe jonnima nationalité ene min mo fonde yan ɗo hannde somo faala lanta konno minnete ma komi honɗum on tigi no anndi on tomi iwri sadi kaka yeeso men woni e wontata yimɓe janamɓe abada par ce que koyen fuutanke ko fuuta iwɗen koyen fulɓe fuuta ƴetten jawle men ɗe natten fuuta gollen waɗen piiji ɗin fof ala ko marsata fuuta woni agriculture on woni élevage on woni industrie on yen darnen usine ji moƴƴinen chambre froide ji darnen l'école ji darnen hôpitaux ji piiji busɗo toon moƴƴinen laawi men ɗin tan jooɗo habboɗen gouvernement ina rentimɓen kañum woni gollande hoore mum se wakkili ke golli tun sottay wallitoɗen village ji men ni yimɓe ɓen heɓa ndiyam heɓa courant heɓa piiji ɗin fof ɗaɓɓa otoje fi ko waɗa transport on compagnie de transport ɗum no mari mbuuɗi ha ɗawa yarde adda ɗum implanta ɗum hara faalaɗo yaade kam o wo oto iwgol Conakry ma iwgol zéro kore ma kala ka wonti iwri yedno hara oto no woodi wara ha juggo kadi e village ma masɗa jogui moto ma auto ma ara ha hewta ha dambugal suudu ma garam donc min ko ɗum mi wawi torade jama o